Nation TV Emma obi bia Africia pase Nyankopon aboye ho ban a afi akwa pro abetu ye biem etwentwa na mjame nan so e de nsem a ekoso ye nkrankrudum ha de bibro se na obenya bia hwe eye bogafo a afi we modu December se ya eye abrochefo no mo sane ba eye Ghana pa o mbehwe mo niam na se ebi muso behwe abusua ne project ankrofo ye na obia prese obesane eye December no abehwe nia ekoso na onua ne onua we mame ye krom ba mu ade mame ba ko no chimomo ai so obi ne na chiri ba mienu na eye ketwa no ewa brochire a wasifie kama eye ne nua be ma ne yere ne ma ne guma tam so se boga ban wasane eye 200 million e de ma ne nua no wo Ghana ha se me bra me banti se ne ameso me ni mebusuafo ba efie no ye be ye mu bebrenti gi 200 million we now de fa ko high dine ansana mu nko tena mu na me ni mebusuafo nso ne awusi maye no ye nso ya ba betena mu hwe anye ne nua ne de sika 200 million na agi ko high dine no anya ne de ekotua ye choba bi ewura kase ne nua e ba no ne beba ha sei abedidi ene ni ekoka chense on this are poison we na obeta aduane na oni ne nua no fangu ne nua boga ne diem no na wawie nu kwakwa se ne be ya obefe ejapade no odi ye hwe ye mame evangelist bi ono so US akosema ono so ewo ka wo abusua mame no ndi nkomo kakra medin e de evangelist free free uchia wo ba bia wo bia mame mama ye ma ye ni ndaho ene nkomo ame ni wodi ekoma bogus ni nyina obi a wote abrochire bria ekoma ho ma wani na ho ewo wadidiem se wo ko Ghana be very careful, be very careful, be extra and wisely careful because ene abusua na egu Ghana no they don't care se wo bre na wa bre no o ma wundi bi obetwa wo nkwa na so o ma wundi bi me wo ho na me nua ba me bi frem Santi Frida na me se bra o se me pesa me ni wuni nkomo bi wa so ma me sister Nyankopon atwitwa age me kra na me se brother dan wunya accident o se da bi eye me ya me nua na nka wo kumi na me se a wunua na nka wo kun sen wunua de obeda kun o se ante eye awurade na age me enka bre 26 years ama bebre e wa abrochire ka me nua na itwa me nkwanda so o tua wo bi sika wa tua wo bi sika se nipa ne mfa aduro engu maduanim na me ngu because of say wa betena me fie mama ka kire ne say me next trip a mesan ba Ghana bio no me de me yire ne me ma na eba nti one ne girlfriend o muntu mfiri me fie o se ante minya asase toye ewo baby a neighborhood aye the most expensive neighborhood in Ghana that was 17 years ago no to asase no na asase no toye no obedu abrochire ne ho ba problem kakra ena wodi pipes no ma ne brother say brother pipes ni ni enti court mame ena ne brother e court ena judge no e di na sase de man say nipa na wo claim asase no kra oni pipes nti bra ne mfa na sase o se anti nti ene me mia me ho me ye adwuma 7 hours wo ha makobo 4 hours makobo 6 hours makobo 2 hours o se anti me fon ye te say praye edidi mo na Nyankopon aye na dom ena wakukuru 7 bedrooms di esi ho kama si ante ma bohuka atade pa mi ntobi wa abrochire aduane pa mi ndi bi wa abrochire enda papa kura mi nya bi ne mada de bia na me yere ne me ko o si ante me drive si ya mitimi de me ka bo bi to na obi de ne de abo me to nti ye me driving record ye rough because of adwumade nti me da ebusua o se wo ko Ghana omo wo ba bia omo didi cho ba bi e wo Kumase kwan so eye fine pa eye kurase aduane yankasa de nti ho na ya okodidi na ne brother ene de ne ko okọ Ghana ne driving in shada anye ti ne brother ne drive no de ne ko ba bia na ne brother ne be ka kire ne se o se last year oban na ne brother ne ka kire se brother fie wura na tumi afi efie o se ofi abrochire ba nti ye ntuntu o ma ye 3 months apa ho ye nya bi ti ene ma me ne me girlfriend nkotena wo ho na eja ye nya kakra na yempe ba bia eho here kama no see okay no problem nkotena ho ne bra ya kotena 1 year ni akire ni ontu ena oba ena friend ne bra say brother say wo de wo pedan a je 200 million na fa kopedan ni bi because me pesa me mfa wifi emra ne nkwala no wadawroma nti dia me de bema woni je na ne bra ji sika no o se Auntie Frida ba bia ye o mo drive kodidi no o se da kro woko ho okoye na omu free ho no ohunya ne se ne brother na nya call
ti ne bra ni obi kasa o se ne bra ne ye masem kakra ti se ne bra ni nya ko obi ana osori ana so oba na afre no ti ne bra ne sorry ya na woman bi ba no say je number we na frɛ me e free na kwai emma ha se oba be didi bi o frɛ me no se adan mo nto aduane no se je number no na frɛ me no se wate e de na woman e kasa asem say abusua indeed Bible Matthew chapter 24 verse 12 or say because of increase of wickedness or say the love of most will grow cold and indeed the love has grow cold say 200 million na wode man ne brother no say ne brother no fan ko rent dan ne bra ne de akoma choba awura ne say wonim say me brother de Monday wo pakrante aduane he fufuo no de ubetwa ma ne bia obedi nti nyame ya adoma me brother ba ha say ne ye ba bedidi a ene ye Saturday Monday ye ba Fedrian a draw way, Fegumi Bradrian. Nam woman be sans a year woodran and no said that me bra quasha brochile for 40 years in me, one kayabusiano. It is soft for being a demand say the good anima, ye brother dream bebe fee, said ye beya obeti me a family, at the Macqua brochile in Tiscania 200 million. J. Naya mamma, would the answer obey our mamma? Me man in your yassi and bedid were happy because I was so warm woman, not substance to unpack as so warm wow, and was say Auntie Frida. Me brother dear drew the ma woman. Say onje na Monday o de aguaduane no mama me adi me ankasa me ma me ba me papa ba me chiri ba mienu eno no o se Auntie Frida o frɛ woman no asema woman ne ka kire na woman ne se brother record asema me ne wo ka no me record na fama wo bi se won fa nto ho in case se bibi to wa me ha de me ma me didi ha bio na o mo de asema beto me so ha de me ma wo me didi ha bio Inti 200 million e wo me ho. Upa akwana kwa report ma police mra. Meka no kura di akire police no. Ko sika ni kura me. E wa no ka chense madam, wo ye sure dia wo ka no. No se ane. O se ante. E wa na me wo madam fo detective bi. Oba bi. En wo friend e wo kaneshi. En wo friend no say, "Mama, asem say na sister bi aka no se me no beko." Omkwae no say, "Ah, me sister ba ako ni na. Me kan no won gin di no se ampa." Ekwa na woman ekoyi sika ehye rubber bag no seje sika wo bra de blem ye 200 million edro na wo de blem ni ntimonye nya de a wo ne wo sister na amote yankura mo kase yen serve my be serve mo because me mpese obi bekun be poison wo fie na wo de abetena abedidi ni wawu cause me ha yen sa abusuya o si Auntie Frida sisi a me ne wo kase yi me fie 7 bedrooms no me ton huge dollars ma ba betena ma bro chire na mawu me nko Ghana biuda because my own brother want to poison me, want to kill me. Ebusuya ma wani na ho e na obeti se yakum wei o chena obeti se yakum wei se omo kese omo hwehwem ye ya ebusuafo na nkasa na ekoton omo obi timi ka kire wono ankasa obi timi ka kire obopa e ma ne brother fi airport a omo kosi ano no o ka kire nipa no se me brother ka ye de kofa ni ese ni se o se ante metikem na ka ni kosei na obi aba no wawuram na obi aba no wawuram na obi aba no wawuram o se ka sei nka me nkwa firi mensa se na wono ankasa ne brother ne yire na omo ye sa de abusuya you're very careful. We live in a very wicked world. So why am I when you under why? Mame, ubetwa wo nkwa na so. O kan the book of Ecclesiastes. O se enya wo ho se wo ye nyansani. E na enya wo ho so se wo ye de yen. O se menya wo ho se wo ye nyansani na menya wo ho se wo tene. O kan ko down na o se aden na wuwu wa abra wo mre nso ye. O se why should you die before your time? There are wicked souls around us. Be careful, be vigilant and be wise. God bless you. Ekwenchua makram.